Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyojab Youth Council mentakasngi kashipau tarik urampang arajar arpusau sa sisian pat kalalit banya kenduk biang ye kibadai kmi ya kajaka sumar ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Nigrams manyakran halor kimat kibakum kaseng kadawa. KHYC lingbau Presiden Ubak Roy Kupar Sindram Kalaong bakaseng kalalit banya kenduk yu Director ka Nigrams u Dr. Nalin Mehta manyakran halor kejing penrungkam ikinong syong ke Jela Meghalaya hapo katay kajaka sumar. Ubak Roy Kuparu la pentip banamar ba ka Nigrams kadai kabapet bat kmi da kasor kar pedeng bat kumta kajing penrungkam ru hab banyat ling ba kajing kmi jong kasor kar pedeng. Hakabayde bakani kaseng kaladawa na kasor kar bat kiba penyat ya katay kajaka sumar banamar ba ka Nigrams kadan hakanong ba shalong kumta kinong tari kibatray hakatay kajaka sumaru kin hab banday di kitray mulok kanang bakan pensuk hakaktian kataliit yakinong wan sumar namar kumba kalong menta katay kajaka sumar kadan yakinong tray kibabun naki kim snow tu ikaktian kataliit kinong syong ka Jela Meghalaya hakapur bikilit mpa sumar mat kani kapini ya kajing e na kalyang u Director ka Nigrams su Dr. Nalin Mehta lapan pau da kabaong ba unsa ay da kajing to siya ministry jong kakwat kakya halor kajing mam snow tu ikaktian kataliit kitray shnong hakajuk kapur Ubak Roy Kuparu lawan raru ya kaman hakabayade kajing tap kami kinos kiwa pas ling ba ka Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test NORCET hakabaw lapan pau bakini kiba pas ya katay ka exam kidey kiba syupas tang hakapur bakilit to ya ka examen handay anda kilalit bandrung ha Nigrams kinang hap sya hikay buon ki AKA pat kani kabu jingma ya kinongwan sumar. Syu ka HYC kalapan syairu banang ni syakmat lada penrung kami ki Nursing Officer kidey ban bu iki kendon bagi ba tap ya ka kam kidey kibala dep pas ya ka BSc Nursing bat kidey kibala tebit bat sya hikay amduna ya ka arsnem. So tenat banong ba hagani gasngi katu katit kiteli kumasau santeli ki points ki bangingi labu nakalyang jong Nigrams kila pediang bat nginge skam bat nakalyang ka jongi ki bangingi dei manle kalong ba kumba kalong menta ka Nigrams kahap banbu renti ya ki reservation policy jong ka central government bat kay ka bangingi dawa na nakasorkar la na kibor ba penya ya ka Nigrams ba kunjur na kasorkar kalong ba ka Nigrams kadon hapo shilong kumba kalong mentahi kinong sumar ki badon hang niya po Nigrams 30% naki kidi kitray Jela na po Meghalaya but 40% kidi kitray Jela naki Jela jong athan chati lamingi takomot ba khamtam ya ka post nursing ka bangya kren ki badon kajing jan ka bayajan ba bat ki nong sha sumar tingi kwa ba ki bri ki bon tre hang ni kindi ki bri ki bayar sutho ya ktien ka tliet te habay day ba kataka bentaru nakalyang jong kaseng ilapan pa bangim so tenat ya kani kajingwan jong ini ki bri ki batang ban ya kren rum ya pe ti ki kumbau ong himentan nakalyang jongi ngin satho sya ka ministry ban mau nakalyang jong uru kin sa satho sya ka ministry ya kani gijingja ka bajaman ta ya kini gibri ki bawan hang ni ki bom la ban ya suthu tang ktien kabaar kini gibri ki bapas lem ba NORCET kimdi ki badon ya ka practical experience ka jongki bun ki syupas tang batho ya ka exam tin dalawan hang ni kadai ban ka jaka hikay ya ki kumno ban hikay ban ai inject ban ai drip kinang hap wan sya hikay hang ni tingilapan pa khmat jong director bakanir kan bu jingma khamtam be ikinong nong sya suma tinakalyang ka jong ur ukubur ya kata bakani gijingja ka bajalang baka NORCET kadai ka ka wat kan Nigrams su kamla mudur ba kini gibri ki bawan menta kin hap bandang sya hikay biang kumno ban ai inject tingila keren ka ba sya yo director ba nang ni syakmat lada kile ya ka recruitment na kabana ki nursing officer kidai banbu ya kawe ka kendon kata kalong ba ki bathap ya kani kam kidai bandai ki BSc nursing ba kajuk kopor kidai bandai ki baladon experience om dunaya ka arsnem tiladang iyo kum kata ka experience ba kandai kawe ni ki kendon ban thap kam kum ginas kumut ngin sayo ri ki bri ki jongi bat kum juru ngin sayo ki bri ki ba ki bala ban suma ti kita kidai ki ya kabangi layakren bat new director menta kasngi bat ni nang ni syahmat kaseng kan ya ibu din ya kiwei pat ki bentaban penting kena ba ki khun samla ke jongi ki try muluk ke jongi ki de ban yo kam yo jam hakani hospital ke bodon hakani ke Jela ke jongi Hakabayade ba kajing penrung kam lingba ka Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test nakalyang ka HYC kala dawaru no Director ka Nigrams u Dr. Nalin Mehta badiban pensangye shwa ya kani kajing penrung kam lingba ka NORCET
Presiden ke HYC ubak roy kupar senrem, habakran bekilat pathai kubor ulaong, bakumba kalong hakisnam balalet, kanigrems kapunrung kami kinosling baka norsen, bat kani kalawan rak shibun ke jingdut nong nakabenta ki kun samla kajat benrio. Ubak roy kupar ulay thuru baki dan arspa arpu arteli ki kam balat thali hanigrems, nakabenta ki nursing officer, bat arspa iwengut kidi ki shenrang, bat arpu wengut kidi ki kentai, bat nakini ki arpu wengut ki kentai, tangkat sangut kidi ki bana ke jala Meghalaya. Ha kejuk kapor ubak roy kupar ulapan paru ke jingbam snow tenat ban UI, baki nosen rang ki bana bar ke jala, ki belawan ra agati ke jaka sumar ling baka norset, kin sumar ki nongpang. Ke HYC halor kani kala dawa na director ban penbiang ye ka, prapau na kashispa, baginde ki kentai, bat arpau na kashispa kinde ki shenrang, ki ban long kita ki nursing officer, ki ban sumar ki nongpang, kumbali ke All India Institute of Medical Sciences, AIIMS. Kumta halor kani, ke HYC kala dawa ban pensangye shisendon ye ke exam norsen, bat nak liang director ula pediang ye kani. Adin ka jing kren ba ya ka jing ya tai sani ba halor ki jing dawa ki bana kaliang jong seng ilabu kemasutanat kalong ba ki isu ya ka bana kaliang jong seng ilabu Ahmad jong director mentang si kila don katuk kan Italy ya ki bangila ngila ban penget yu ki don pat ru ar lai Italy ki ba o nakaliang ka jong umla ngi hapat ban ya but dien bat ki we pat ki bor ki bahadrong kawai nak kijing dawa jong kaseng ke bang ilala mentas ni ban pun sngau Ahmad jong ni bat ban bu kijing dawa kalong ba kumba pitep kini ki banai bikisnam ki baladap kani grims kala ale ya ke examination nak benta bantung ya ki nursing officer lemba ka norset ba kijing dawa jong kaseng kalong ba kani grims ka de ban sange shua ya kani ka jingle exam lan de bantung kam ya kani ka ya ki nurse ang ni po ni grims lemba ka norset namar kani ka baladap mana kani kalawan ra jing du nong shibun ya kamtam ki kun samla jong kajak ngriu ka jongi kumangi lalap nang ki arspa arpuar teligi post ya ka negrims klathap bantung kum kite ki nursing officer arspa iwengut kide ki senrang bat arpu ingut kide ki kentai bat nakita ki kentai khat sangut kide ki badai na kanika jala ka jongi ti halor katang ila ong u ba sisendon udai ban pensange ya kani exam norset nama kani kan wan ra ka jingdu nong bat menta ka singi so tanat ban oifi ba u director jong negrims ulanget but ban pensange ke exam norset lane ban le kanu jing thongkam nursing officer kat bom patla ban penbet ya kani jing bakla kabaar kabangi ngilabu Ahmad jong ka negrims kabaide ba jing thongkam nurse ngilap ba kumang ong yapi naki arspa arpuar ngut ki nurse ki balawan ra hang ne pu negrims lemba kani exam norset kumba arspa we ngut ki de ki sendra ti kum kajat menriu lane kum ki kapa ki kemi ki kapa ki bahai ngasem ngim sultanat bada kinos senrang kinwan hang ni ban sumari ki bahing hasem gi jongi ngila kren ek uda ka basai ba balai ka negrims kale kumni ban wanra de kita gi breu bat kai ka balapan pa na kaliang jong u kalong namar bagi simbenta ka norset ki hab ban pediang ya kai ka ban kaliang jong ka norset ki pha lani kita ki bor ki pha ban ngila ong u ba ka negrims ka de ban apply ya kata ka propo arpo percent lani kumbale ka IIMS ki IIMS hapor India ki don kata ka policy bang propo la arpo kumut ba Prapau persen kini bandai ki kentai bat arpo persen kini ki senrang. Tenre namar baka negrims ka klemle ya ta polisi kai ka balalong baka belaja kalong ba kini ki senrang da ki baki IIMS ki kedam yang syu kila syuan ban bread hang ni apo negrims. Nakata kadam ngila ong yo director jo ka negrims ba udai ban syem ya kani ba ulah kula rahmat jong ibun bon syem ya kani kat bom patla ban penbet ya kani ka prapu la arpo persen badai prapu ki kentai bat arpo ki senrang ka negrims kanom le recruitment nam taginas bat kanom le bat kabar ka ba e bula ongru ba ka negrims nang ni syakmat kan sa syemru ya ka jingki kli ban tho sa ka ministry ba kinom le syu ya ka recruitment nam taginas lengba ka norset komot bakin sele de kiwei pat ki jai exam te kata ka de jing dua ka ba khmat nak leng jo seng ya ka bangi lala ban pengen ya director mentaksi ba kata ka long ba ka negrims kam de ba ka de ban pensange shipor lani shipor kat bompala ban penbet ya kani jing thongkam nurses lengba ka norset kabaar ka jing dawa jong ka seng habayde bat ka jing thongkam lengba kini ki outsourcing agency ka seng kalabu ka jing dawa Ahmad jo ka negrims ba habayde ki outsourcing agency bat kumjur kita ki briu ki batre hapo jong ka outsourcing agency kide bandai na po ka jala ka jongi tikai ka baso tanat kalong ba unik director jong negrims sula aya ka assurance lani ka jing kular Ahmad jongi bakini gijing dawa jong seng u director lani ka negrims kala pediang kaumut balada don ka outsourcing agency ki ban tracking day napo ka jala ka jongi kumba kalong menta
namta ki security ba namta ki tu ki ward boy ki ward girl ki batre hang ni ki dei napo Meghalaya kani kandang beteng nang ni syakmat ru ban ngilakren da ka basay bala da kani Grims kawanra ya kinu ki outsourcing agency ki banabar lani kin wanra ya ki bri ki banabar mantre po outsourcing agency nakalyang jo kaseng nginom pediang dai ka e ka bala kren sya do director jongka ni Grims kalong ba kila penting kena yang i ba habede bi outsourcing agency para bede bi nong tre po ki outsourcing agency kani Grims kan pediang betang ki beri bede na kajala ka jongi lani ki try muluk te kata ki ki laiteli ki benta ya ka ba ngilayo ban pengen ya uni director jo kani Grims kabalai kabasa habede bi kanjing dawa ka jongi na ka benta group B but group C kabangi dawa prapo persen bade bentung ya ki try jala lani ki try muluk ki ST nakaliang jong ka ni Grims director jong ka ni Grims ula pensya yang i bolo ong da ka basay bakumba kalong menta ka ni Grims kabut ya katu ka office memorandum ya ka bala penmi da ka sorkar mi ka bolong 100% nam ta ki ST te nakaliang ka jongi ngila banjur ya ba kani ka 100% lani kita ka office memorandum ya ka bala penmi da ka sorkar kami kita ban buat betik kita ban buat buat bet buat renti na bagi kun samla ke jongi habayong ST ru ngila keren da ka basya kamut ST jong ka jela ka jongi ndai ST na kiwe pat ki jela tiya kataru ubaidai hi baka group C group D menta kam don show kumbala penmi da ka sorkar India namar 100% ka de namta group C ba group D te kumlong benta na kamta group C kila kalanget bakin pentri kam ya ka 100% pa ubaidai ka jing dawa ka jongi namta ban kumnu ban penyo kam khambun ya ki jongi hang ne po ni Grims nakaliang ka jong director jong ka ni Grims un take up ya ka ni bat ka ministry concern ban nakaliang jong ka sengru nginom syukut tang hang ni ngin saya sempat ya kan benta ban ya keren bat kiwe pat keyboard ki mahalwa ti kita ki keren ya ka ba ngila ya keren manda ka singi ka don sa kuwe ka point ka ban ngila ya keren ba kani Grims nam arjar arkuwe arpoar kila khot advertisement ya ki basibun ki post kumba prapo tli ki post ladap ka examination ladap ka ki skill test ki ong dehadu menta ki 4 aya ka appointment letter kum kuwe na ki post ka de ka diet clerk ki ong tingila panjing syai ngila tho ru sya kani Grims wan panjing syai babele kani Grims adu menta kampat la ban ai ya kani ka appointment letter namar kumba ka pau ya ka list ubayo ya ta kam ude ubrio na ka do kasnam ka jongi lani try muluk tiadian mengilai keren mentan bat keyboard jong kani Grims ki soto bakini ki post ndai ta ka post diet clerk ki don ki we ki post ki bala advertise ni arsna mensyala ni sisna mensyala ki dei ki abolish post komot bang ki baklam le recruitment de ki post na mensyala tikini haba kiwan mentah haba ka sorkar kami ka pha ban advertise kini ki abolish post mo ki post ki bom don show tikai ka bangi dawa na kani Grims kalong baki di ban tho syaka ministry concern ban redeem biang kini ki post te kumba kalong mentah na kaliang jo kani Grims kila adap tho kumba South Santri ki city ka ministry but nakaliang jo ka ministry kila ay ka direction ya kani Grims bahkan le ya kata ka revised guideline kumno ban pen embyang ni post ngam keren tang ya ka diet clerk ki don kiwe post te kumbangi ula yang iba hakani ka tayo ko ban kabansawan nakaliang jo kani Grims kan sapha ya kata ka form lani ka revised guideline siya po ka ministry but nginget scam ba kini ki parodok parastam ki jongi ki belayo ya kini ki kam lomba kata ka advertisement jong kita ki abolish post lani ban redeem yang kita ki post kumba ula yang imenta ba kata ka list kan nang ne hi balada ki maki ki wan ha khmat bade ban yo ya kani kam kin sa yo bed ti kita ki